Ma FM esikhathi sethu njengamanje u4 o'clock. Good morning South Africa, good morning lapho khona. Ngiyanibingelela uDr. Khehlelezi okhulumayo indumandumani eyadumezizweni isihlahla somdlebe nondlela mzimba bheje mfazo nempandla iziyo zamadoda ayibomvu nina basetete nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi intaba ikhala amanzi dictionary indaba idida umndeni siphakathi with a more vibe. It's Friday. Kusukile lokho bafowethu kusukile lokho napheni khona. Good morning eGoli, good morning eKZN. Ithina isihamba phambili ngo kodwa qobo kuvuma 103 isikhathi sethu mase sikanjena ke kusuke sokonakele kusuke sekumoshakele niyazi ke mase singena kanjena sisuke sesingena kwi Friday lapho ngihamba khona no pastor Sithembiso Zondo. Niyazi ngisuke ngihamba nohlanya lendawo ngisuke ngihamba nohlanya la station awusuka madoda yabona kujuluka nongekho bafowethu kusuka sekukubi mase kunjena. Good morning lapho okhona wherever you are, the whole world lapho kufinyelela khona ivuma FM sithi sawubona Dumelang Ashebo ka asho njalo amavenda sinibingelela kanjalo masingene Giyane sithi lekai kopitoli ninjani bafowethu lapha khona. Uyabona mase sithinta kanjena ke suke sesithinta ithende lapho suke sesithinta itende lapho suke sesithinta itende lapho sithi vuka sekunjalo vuka sekunjalo. You deserve all the best, you deserve all the best, you deserve all the best. Vuka mzansi vuka mzansi. Prove it to me ngibona kanjani ukuthi usuvukile. Prove it to me ngibona kanjani ukuthi usuvukile. Vuka mzansi uvuka umngani wakho. Ngicela ukukubona lapha ku Facebook page yami Nyanga yodumo Mzoba sebancane labantu. Can I see people reacting? Ngiyacela ukuthi bangene abantu epage ngiyabona ziyanyuka izibalo lapha isikhathi sethu njengamanje sigijima kakhulu 5 minutes past 4. Ake banyuka abantu sike sibabone ukuthi sebevukile abantu. Vuma FM uhamba phambili ngephakathi noZonto namhlanje sisakaza bukhoma sisemhlanga Rocks kuZene Drive lapha esikhona. Vuka mzansi lento ngadalelwa kuyo molweni bakhahlali molweni Eastern Cape molweni East London molweni Montfreya molweni King Williamstown. Hayi bafowethu sesivukile sithi nivukile eMpumalanga Nelspruit senivukile yini Middelburg Nelspruit nivukile yini sinithatha nonke bafowethu sikhuphuke sesiyofika phansi ekhole entabeni zasekhole kwenyama kayipheli kuphela amazinyo endoda awusuka madoda mase senza kanjena suke sesikuvusa phakathi empedeni sikudonsa ngenkani sithi vuka empedeni vuka sikubone nakho-ke bafowethu ngiyayibona inyanga inamba ziyanyuka ngibona laphana kunyakaza ku-Facebook ngibona abantu bayanyakaza ngibona kuyaphithizela ngibona bayabangisana ake ngibona imlilo inyuke ake ngibona imlilo ngibona ukuthi abantu bavukile nakho-ke bafowethu ngiyabona kuyavuka ngiyabona ngizumlilo. I feel the fire ngizumlilo. If you are new on the show, welcome to the show. The name of the show, The Healing Hour. Hlelo lishayela uDr. Khehlelezi mase lishayela kanjena ngisuke sengifuna ukuthi kodwa qoba kunyakaze ngiyazi uyemsebenzini namhlanje kodwa tshela abangani bakho ukuthi you will never go wrong kodwa mawulalela ivuma FM ekseni khonto enzakalayo khonto enyakazayo mangizwa kanjena ngizumlilo on a Friday ngizwa kunyakaza bafowethu ngicela ukubona imlilo nantsoko imlilo ngiyibona imlilo ivuka inyakaza nakho-ke bafowethu. Guys, are you ready for the next one? Ni ready yini ukuthi nizwe lento enginiphathele yona namhlanje? Khona bazoshintsha namhlanje mabezwa le topic engizoyikhipha namhlanje. Suka bona inhliziyo bafowethu. Kodwa ngaphambi kokuthi siboshene isikhathi ake sigijimeni siye emthandazweni siyobika kuNkulunkulu ukuthi sesigcinile. Baba izwi lakho linamandla baba liyaphila. Baba emagameni amathathu elikayisenele ndodana. Baba silutho ngaphandle kwakho Nkosi. Baba bese silahliwe kodwa wasikhumbula wena Nkosi yezulu. Baba wena Nkosi yomsathemba ehlala amakhosi uyithemba labe intandane. Wena uthatha osemsamo Nkosi yamakhosi umbeke eminyango. Qeda bese uthatha osemnyango umbeke emsamo Nkosi yamakhosi. Ngalesikhathi uNkulunkulu waphakade abantwana bakho bavukile. Balindele Nkosi yomsukudla komphefumulo. Balindele izwi esizothi masilikhipha qede bese iyabasizakala.
uNkulunkulu waphakade ovukile manje olalela iVuma FM Nkosi yamakhosi siyacela Nkosi yamakhosi umbusise uma ngikhuluma kubantu ngikhuluma ukuphila bantwana bakho abagulayo Nkosi yomsa abanye babanjwe iCovid-19 abanye babanjiwe Nkosi yomsa baphenika abanye balahlekelwe ithemba egameni lomusa siyabakhulekela Nkosi yezulu uma siqala sikhuluma Nkosi yezulu masikhuluma ukuphila kubantwana bakho egameni lomusa egameni laphakade siyamemeza Nkosi yamakhosi in the name of Jesus amen. Suka madoda 0659337172 0659337172 number lapho ozongishayela khona leyanto engithi mina i-voice note 0659337172 elukubona imlilo laphana ku-Facebook page elukubona imlilo laphana ku-Facebook page inyuke kakhulu bambeni kanjalo bafowethu bambeni kanjalo bafowethu ngicela ukuzwa ama-voice note odokotela baseyibhedlela ngicela ukuzwa abafowethu emajele abagada amajele abathi ikhehlelezi sinawe ndoda yamadoda all the way ngicela ukubona abafundisi bafowethu ngicela ukubona imlilo kushubile studio bafowethu 0659337172 ungayibona ulalela uhlelo kungekho into yenzayo kungekho i-voice note oyisendayo awufoni awenzi lutho amadimoni akubambile thandaza kanye nami mntwana sekhaya pray with me asikhombisa ukuthi iyaphila lento khonto engizwayo ngaphakathi ngaphandle kokuthi ngi-introduce itopic kunalento engizwayo bafowethu 0659337172 namba lapho kodwa qobo ozongithinta khona ilamba lapho ozongishayela khona ningakhohlwa ukuthi lo hlelo njalo uzolithola ku-YouTube channel yethu ethi Dr. Kethelezi noma uphinde uyolithola laphana ku-Black Life TV noma uphinde uyolithola ku-Real TV 1 laphana uzolithola lo hlelo bafowethu ungakhohlwa subscribe nje wena lento uzoyithola lento ikimi ingaphakathi Yes. right njengamanje sizonika ingoma emnandi kakhulu le ngoma ezokwenza ukuthi uvuke embedeni masadlala le ngoma into esizoyenza sizofunda ama-voice note wenu silalela ama-voice note wenu and then sizodlala le ngoma njengamanje ingoma ezokuthatha ikuse enkosini kakhulu iyona ngoma ezokuthatha ikuse enkosini mayiqeda kuse enkosini uzobe usisitshela ukuthi yini oyizwayo kodwa ngaphambi kokuthi sidlale lento ake sizwe ama-voice note Abadide umndeni ngiyabonga Khethelezi I've tested negative. Wow. Abelo Slay Queen nazo-ke that's what we want sifuna lokho ake sithathe le ngoma manje sigijime kakhulu sizwe ukuthi thini u-Andile Kamajola vuka vuka mzansi kushubile. God, thank you, 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 God. Siyabonga Nkosi, siyabonga Nkulunkulu, siyabonga Nkosi yami, siyabonga Nkulunkulu wami. Andile Kamajola uthi wabamba ukusho u-Andile Kamajola mfoko Kamajola laphana mayesesithintela kanjena usuke sesithintela insimbi kamnandi ekseni kusa it's 20 minutes past 4 o'clock ekseni laphana sigijima kakhulu sigijima no-Andile esithathela kodwa lento yakhe esibekela phezulu ezingeni elikude kakhulu bafowethu njengamanje it's 20 minutes past 4 kungenzeka lapho khona kungenzeka ukuthi kunento ofuna ukuyisho Khethelezi noma ufuna ukusho ukuthi Khethelezi ngikulalele kodwa nginomngane wami ngisendaweni kanjena thank you so much makukuthi uyafuna ukungitshela kanjalo kodwa ke ngithinte ngidonsa ntsale mhlekazi ntsale phaka ku-06 10 300 ntsale mhlekazi kake sigijime kanjalo mhlekazi ndiyakuva mhlekazi ndiyakuzwa sowuqalile uyayikweleta i-airtime yabafonela abangani bakho thank you so much isikhathi namhlanje kodwa qobo 17 July
July 2020. Ukhumbule, if you are new on this show, this is the Healing Hour. Uhleli noDokotela uKhethelezi, isiteshi sethu iVuma FM. Icela ufonele umngane wakho overseas, WhatsApp umngane wakho overseas. Umtshela ukuthi Vuma FM is the right radio station to listen to. Njengamanje akashaye nje yena athi www.vumafm.co.za. Angakhohlwa uma wenze kanjalo mhlekazi uzokwenza indaba encomeka kakhulu. 086 1010 300. Don't forget ukuthi mawungene njengamanje you take only 20 seconds uthi Dr. Kethelezi ngilalela uhlelo njengamanje. I'm about to introduce the topic. I will only take ama calls awu 4 and that's it. Ndiyawathatha ama calls manje. Vuma sabona. Yebo. Asikhombisa impilo mfowethu, asikhombisa impilo mfowethu, asikhombisa impilo mfowethu. Sikhuluma nobani kuphi? Ukhuluma njani? Siyaphila futhi. Sikhuluma nobani kuphi? Ukhuluma noSibusiso sami Khize Mkhandlini. Ngiyajabula ukulalela ngiyaqala ungena kuVuma FM. Ngilalela ngedatha mkhulu. Nazo-ke mfowethu insizwe elalela ngedatha ivele ingikhumbuza indoda yabathunelo yalaphana ku-Real TV 1 ithi indoda elalela ngedatha. Ngilalela ngedatha ngiyangizwa sengingenile. Yabo ngilalela manje ubhandile nakulandela ngemuva. Hayi mfowethu usuphakathi yabona ke manje live wonke umuntu ukulalele mfowethu. uNkulunkulu akubusise ube nosuku oluhle uyezwa. Ngiyabonga. Thanda ngothando lukalove mfowethu ungasuki hlala kanjalo nje uzondo uyangena in the next 2 minutes. Alright mkhulu ngiyabonga. Thangikhehla. Ake sibone ukuthi sithola abantu lapha nosibili. 086 10 300. 086 10 300. Nikhona ka Facebook page. Nyanga yodumo mzongo ngiyabona izibalo zinyukile kakhulu abantu bakhona sebevukile. That's interesting guys ukubona abantu sebevukile ngalesikhathi belilalele ishow. Wow, this is great. Siyabona ukuthi abantu bayanyakaza impela bayanyakaza abantu sebevukile. Vuma sawubona. Yebo baba ngani. Siyaphila sisinjani? Ngiyaphila baba, ngizavula le ikhemesi yakho. Izibusiso zehla. uNkulunkulu kathi akasigcinela wena. Siyabonga mama, siyabonga. Nezitha zangivukela ngisebenzisa uSlay Queen. Ngiyacela ukuthi ungibusise baba. Siyabonga mama, uNkulunkulu akubusise. Ngikuthanda ngothando lukabani? Nazo. Wena pheshe likhulu. Siyabonga mama, have a lovely day. Uhlale nje uphile nje kanjalo nabantwana bakho yezwa. Ngiyabonga baba. Thank you. Na uNkulunkulu asigcinele wena uphile nje ukuthi ubekhehla ukhambe kodondolo. Siyabonga mama, uhlala kanjalo ulinda uzondo uyangena uzondo in the next 2 minutes. Uyezwa? Thank you mama. 086 10 10 300 ngithatha ama calls amabili okugcina. 086 10 10 300. Nikhumbule it's day 1112 day 1112 of COVID-19 laphana uhulumeni uthi uyagqugquzela uthi asihlale endlini. Vuma sawubona. Hello. Asikhombisa impilo mfowethu, sikhuluma nobani kuphi? Khuluma noSibusiso Mbili baba. Sibusiso Mbili, yes uthini mfowethu? Hayi, ngilalele baba sevukile. Ngiyabonga. Hlala nje mfowethu kanjalo uNkulunkulu akugcine mfowethu, uNkulunkulu uphile uyezwa? Ngiyabonga. Danke bhuti. 086 10 10 300 sithathe okugcina njengamanje okugcina esimtholayo. Siyabonga laphana ku Facebook page nyanga yodumo mzongo. Ngibona imlilo bayashisa nakho-ke ake nishise kanjalo ave kumnandi kwi Facebook page kaKhethelezi ngalesikhathi. Yazi bagcwele abantu bathe ngibona imlilo bayaxoxa kusekhaya likhulu laphana bafowethu. Join the Facebook page right now. Ungene uzobona into eyenzakala khona kuyaphithizela. Umbuka live uKhethelezi, umbuka live. Nikhumbuleke yonke lento eyenzakala lana nizoyithola kwi Dr. Kethelezi YouTube channel izobe ikhona straight khona. Lalela ngikutshele wena ekhaya lapho ubukele. Ngikuthanda ngothando luka love. Lukhulu uthando engikuthanda ngalo. Oluka love sithathe okugcina. Vuma sawona. Vuma sawona. Ngibonga. Nazo ke mfowethu sikhuluma nobani kuphi? Khuluma noXolani Mpondo enjalo. Yes mfowethu ufuna ukuthini? Sasihambile isikhathi manje. Hayi bengifuna ukungibusisa omkhulu. Ngiyawazi uKhethelezi usebenzisa wonke. Lalela mfowethu, uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu ukukhethile namhlanje ukuthi ufonele lo hlelo. Khona into ezoshintsha empilweni yakho. uNkulunkulu akubusise, ngikuthanda ngothando luka love mfowethu. Nami mkhulu ngithanda olala. Danke bhuti, uyamazi usithembiso zondo. Yebo. Umazela yini oyikhumbulayo ngaye?
hayi ngikhumbula lolu hlelo lolu akade ngingenele ngesonto edlule. ukhumbulani yini ayisho yahlala enhlizweni yakho Wathi uthanda umakhelwane. wathi uthanda umakhelwane makunjani Sengilibele mkhuzana. ngeke mfowethu usho ukuthi wena uzonda umazi ngeke ngicela ungitshele mfowethu wathi uthanda umakhelwane makunjani angikudedeli la uzoze ungitshele awungitshele okunye futhi okwakwasho uzondo elinilanga nje okuyiwani nje okwakuhlaba nkosi yami siyaxolisa mfowethu sengikupintshele khoneni ngiyaxolisa uyezwa yebo awuhlale kanjalo ke mfowethu ulalele ke next week uze ufone futhi ngikubuze uphendule uyezwa Yankee. Right. Isikhathi sethu njengamanje u26 minutes past 4. Lalela lento edlala la. Yayizwa lento edlala lana uyazizwa lezi insimbi mase ngithinta kanjena kusuke sekukhumbula ngesonto Sunday laphana endaweni yasemahlabathini ikhumbule ukuthi uzobe khona uPastor Sembiso Zonde yenza bukhoma lento live. Ukanti uzobe phelekezelwa uThina Zungu uyobe khona uAyanda Ntanzi uzobe khona ubethusile bethi Zundithwale xa ndiyekelelwa nguwe ngizophalala njengamanzi hayi suka suka uyabona masithinteka kanjena le keyboard khona lapha esuke singisakhona lunga ndoda yamadoda abantu sebekulindele lunga ndoda yamadoda kwashume studio The Vuma FM, this is Vuma 103. Kushubile studio. Yabona ngama kuyi Friday kanjena. Ngisuke ngifuna uthenga idatha eningi ishilo enye indoda yathi silalele ngamadata. Thank you God. Siyabonga mfowethu. God bless you ngalawo madata. Awuwamoshanga lawo madata. Khona into ozoyigaina namhlanje. Pastor Sembiso Zondo namhlanje sikhuluma ngendaba ejulile mfowethu. Kakhulu sikhuluma ngendaba ejule kakhulu. Indaba esikhuluma ngayo sikhuluma ukuthi ngithe mangihleli mfowethu ngake ngafikela isibonakaliso kunabantu abahlala empilweni uma behlala empilweni uthola ukuthi ba give upile elifeini yabo uma be give up they've got reasons why they give up ireason abanayo enkulu bathi mina ngiyintandane njengoba ngiyintandane angafelwa abazali so I can't do anything vele noma ngaze ngiye kule interview noma bengangithathanga vele kufanele bangangithathi ngoba ngiyintandane kufanele emsebenzini bangangithandi ngoba vele abazali bambafa ngashiya abazali my mother was a politician my father was a politician ubaba wayithi mayikhuluma igama kuzwakala just because my father is no longer there so ngiyintandane ngadlulela umkhwenyana emhlabeni so to me my life it's over but ngelinye ilanga ke wakhuluma igama wathi wena it's not over up until God said it's over so kunabantu noma efike esigodlweni kumina uyambona ukuthi usiyayenza lento for the sake of uzwe udumo lwabantu bethi uKhethelezi can do this wayeza but kunaleli gama kushiya nalo athi Khethelezi noma ngingalunganga mfowethu kodwa ukuthi mina ngasuke ngashiya abazali ngimncane so ngigive upile but I know people successful people abathe you know what mina I can do it without my parents noma sebengishila abazali bami but I can do it but ngifuna ukuzwa Zondo ukuthi kulabo abathi bona thina siyintandane angeke senze lutho elifini is there a life nje kubantu abayizintandane ikhona yini impilo kubantu abayintandane ngifuna ungithathe ungibeke lapho ukuthi kusangenzeka yini ngifuna ukuzwa ukuthi noma kuthiwa uyaba motivator ngifuna ukuzwa ukuthi kusangenzeka yini enikhumbuleke emlalele ekhaya ukuthi yonke into esikhuluma lapha namhlanje kungenzeka ukuthi ufuna uZondo akumotivate kungenzeka ukuthi ufuna ini ungakhohlwa ukuthi woza shop kaKhethelezi shop number 1B 407 Salmon Groove shop number 407 and then book appointment yakho mo book appointment yakho you can call Zondo you can call our office number usho ukuthi you know what ngiyacela ukuthi uZondo ngifike for appointment counseling uZondo is available izikhathi zakhe zonke available nifike nje office lapha nivalela neoffice aqala kumotivate ngoba kukhona izinto ezingadingi imithi kodwa ezidinga kuhlale phansi udiscusswe then bese kuba noxolo enhlizweni zenu so uZondo ushila ukuthi ushaye ngelinye igiya manje angakusiza is willing to sit down with you you've been looking for him kade wawumfuna now it's time for you to book your appointment and then bese yakuthatha akusiza uZondo ngifuna uthatha ungibeke mfowethu kulento kade ngisho mhlawumbe nje mkhulu asenze kanje angikhulume imizuzu emibili
sifake ingoma Yes. umuntu afonele umngani wakhe Yes. ngoba sifuna kunento engiyihloniphayo Ngifuna lokho uthe impela. isibonakaliso Yeah. ukuthi kunabantu abakhalayo ngiyintandane anginalutho Ngifuna lokho. abantu bayakhala vele Yes. kunabantu abathi mina ngiyintandane anginababa anginama Mhm. ukuba ubaba ukhona Mhm. anginawo umuntu ozongisiza ukuba usibani sicela nje wonke umuntu osekhaya ulalele manje makunomuntu omthandayo omfisela into enhle awukumfonele asithinte abantu ko Facebook bethu Yeah. Facebook bethu bonke abantu bafisela into enhle right now sifuna wonke umuntu owazi ukuthi the clock is against me akekho umuntu ongisizayo empilweni angisizwa umuntu ushayikile ukuba ubaba ubekhona ngabe ngiyakhala kubaba ukuba uma ubekhona njalo mkhulu angikaze ukhuluma safuna abantu bafonele ungakhohlwa you are the result of your thought Yeah. uyimphumela yento oyicabangayo Mm. mawuhlala yonke into oyisho ngolimi lakho wakhe cloud ifu mawuhlala ucomplaina wakhifu uhlehlisa ingelosi ezizokusiza angiphinda again mawuhlala ucomplaina ukhalaza ususa ingelosi nezithunywa ezizokusiza empilweni yakho ngoba uhlala ukhalaza kunomehluko phakathi komuntu olahlekelwe nomuntu olahlekile Lalela ke zonke. Ibambe lapha. Yabona manje ngifuna uyibambe. awubabise Yabona manje lapho khona ekhaya kushubile studio namanje ngisasho kukhona lapha esiphuma esibheke khona kunalapha esibheke khona mangithi kunalapha esibheke khona kusazoshuba studio ngifuna uvusa umngani wakho njengamanje ngiyacela sisi wami ngiyacela mawami ngiyacela bhuti wami ngiyacela vusa umngani wakho manje ngisho nomuntu osejele makukuthi unendlela yokuthi umvuse uyakhuluma naye mvuse manje uthi sizothinta sesiyofika emajele kunento esoyithinta size sithinta obafowethu abasemajele odadewethu abasemajele sibathinte nabo kunalapha esifuna ukuthi sithi sifuna uyixolele wena yabo iba nalo sorry zixolele wena before uxolele umngani wakho ngoba lento izokusiza kunalapho uzondaya khona yabo njengamanje ngifuna ukudlala le ngoma while ngidlala le ngoma bavuse labantu ubatshela ukuthi vuma 103 makuyikuthi usegoli noma uphesheya mtshela ukuthi ngicela ungenzele ifavor vele uthi www.vumafm.co.za bese uthi live broadcast uzosilalela uzosizwa do that ngisaye ngomeni manje ezokufaka ku spirit now ake ngithatha udumo siyabonga kudume siyabonga kudume Mkokstad umoya wami siyabonga kudume Mkokstad umoya wami uyabona masezisho kanjena kusuke sekushubile kakhulu kushube kakhulu njengamanje ake sigijime siphinde sibuyele endimeni yethu siyagijima sibuyela khona endimeni yethu lapho sizothi thina ayikhona sifuna kuvuka amanye amadoda manje kunamadoda sifuna vuke hayi man esowabusile abangani bakho yini kunomuntu esifuna ukumlapha namhlanje kungenzeka ukuthi sifuna ukulapha wena qobo lwakho ngqo kunabantu abangafuna ukusebenza abahlala bethi ngafelwa ubaba akafuna ukungena ku relationship mayingena ufika delele mayingena ku relationship mawuthi uyambuza udelelelani athi ngafelwa ubaba mina ngafela abazali that is why I relationship yami ingasebenzi ngoba ngafelwa abazali bami kanti wena wenza kahle nini lapho ngeke ublame khona abazali bakho kanti kuna nomunye umngani wami kancane le mngani wami sigaya naye imithi mawuyibuza le ndoda icela umuthi ndoda awungicobelele umuthi hawu ndoda kanti wena khokha phela umuthi wami mina wemzona ngafela ubaba lo kunjani ngafela ubaba kanti wena yini inkinga yakho kanti wena wafela ubaba kanti lenyanga enjani yona njalo yafela ubaba hayibo kanti isuke ithini lento yini bafowethu ngafela ubaba ngafela umama mina ubaba wafa mina wafa ubaba wami mso musana ungihlupha ngafela ubaba nami ke musana ungihlupha nowami wafa ubaba nami wafa kodwa ke namhlanje sizoyibheka zonke lento kakhulu sizogcila kuyona kakhulu ukuthi kwenze njani khona abantu abadlale ngesikhathi beloko bebhizi beblame ukuthi bafela abazali they are claiming ukuthi abazali abasekho umbuzo wami uthi if abazali bebekhona bebezokwenzela yini into noma ubuzoyisebenzela wena kunabantu abaphila i-fake life baphila bencike ngabanye abantu lento ihamba iziyothinta emasontweni kunomuntu ongakholwa kodwa ukholwa ukukhethelezi
uma ukhethelezeke wawa nayo uyawa kunabantu abathi mabefuna ukuphuma esontweni baqale bawuyisa abanye abantu bese begibela babe istepisi bacrosse ngabo baphume ungathi mawuphuma esontweni uwuyise omunye umuntu bese ufuna ukugibela phezulu kwakho uphume ngaye ngifuna ukuthi mawuphuma esontweni iziphumele wedwa zondo ngena kuyona le ndaba namhlanje sebevukile abantu sebekulalela abantu sesingena kuyona mhlawumbe nje mkhulu imizuzu eyifiyo angazi mkhulu ngiyaqala nawe uxoxa nawe Yeah. ukuthi sixoxe sobabili yeah abantu bazosilalela emakhaya sithini yeah okay use what you have to get what you want sebenzisa into onayo ukuthola lokho okufuna ongenakho hey yakuzwa angiphinda again boke Mm. amanga kasathane athi yini ongakwazi ukuyenza yini ongenayo bese ubheka mhlawumbe mkhulu kwi-standard grade nje wonke umuntu eningizimu Afrika zibuza ukuthi ugudi kuphi usathane uzokuvezela ukuthi ubhedaphi ugcina ungafikanga la uyakhona kanti mhla uzofika la uyakhona ukubona ukuthi ugudi kuphi yini onayo uyayikhumbula impuphu yahlangana noJesu mkhulu ngizokha phezulu nje lithi iBhayibheli yezwa yenze njani yezwa ukuthi uJesu uyadlula Yeah. uzwa impu mpumputhi kodwa yezwa mind you amehlo ayinawo amehlo ayinawo kodwa yezwa ukuthi uJesu uyadlula yeah yangafocus ekutheni bayajabula bambonayo mina ngimboni yasebenzisa umlomo enawo yathi yes ndodana kaDavide lalela impumputha ayinawo amehlo iqhotshwa abantu uthi nangedlula ithi yaqalaza ithi ayi anginawo amehlo ayisho ukuthi ngoba anginawo amehlo uthi ngibhocobani yathi yini enginayo umlomo nginawo kumemeza lo muntu yathi Jesu indodana kaDavide ngihawukele yamemeza umdali ngento enayo umdali wayinika amehlo angenayo ayinawo sizothi kuzuphumelele musukulokuthi akunama anginababa mkhulu yazi mase sixoxa njengobani onoma njengobani onobaba Yeah. abanye bakhona abazali bengekho abanye abekho at all abeke at all musukuloku uphila impilo yokucomplaina yokukhalaza ngoba ngiyaxoxisa emzigama lesingisi ufrustrate izithunywa zakho once wabhekisa ubuso phansi ayisozi into zakho zanyuka ngoba wena uyile shade yeinto zakho ngifuna ukutshela umuntu olalele manje wonke umuntu ungathi zathi phapham uyakudokotela iya uphapham uyenyangeni phapham uya kumthandazo uphapham phapham akala azikho into zakhe ezinganyuka kanti wena ubhekisa ubuso phansi make sure your chin is up ungena nkosikazi ungena ndoda ungena mawu ungena baba wena ukhona abaziyo ngesilungu bathi life is like a casino futhi uyakhumbula model casino lokutshini Yeah. sinikezwe amaphepha life is like a casino it's how you use the cards that you have ayakuzwa ukhasino udlalwa ngamakhadi omunye umuntu Ayi. adlalwa ngamakhadi onawo wena yakuzwa manje bengibizelwe bhuti uyangizwa-ke manje Ngiyakuzwa manje. angisole ukusebenzisa igama elinjalo bengibizela abantu abangenamakhaya ngenzela umlalelezi ekhaya amaphara yeah ngibabone emabhida bebaningi ngasuka emabhida ngababona eGreyville bebaningi yonke ngithi kubona nasi nanenhlanhla iCovid ibulala abantu abanemali abanisingise esikhulu esino you know you see kodwa nina niyaphila baqala ingqondo yaqeqeka bayishayela izandla yabona ukuthi nina ninempilo do you know kunomehluko phakathi komuntu olahlekelwe izinto nomuntu olahleke yena njengoba ngikhuluma omkhulu manje khona umuntu ekuphuma umphefumulo got a bank una 26 million balance uneyimoto eziwu-30 unemizi emhlanga balitho sentini all over kodwa umphefumulo uyaphuma kulahleka yena kodwa into zakhe yikhona khona umuntu olahlekelwe izinto kodwa yena ukhona umlalelo osekhaya ngicela khethe ukhethana ukulahlekelwa yimoto ulahlekelwa abazali ulahlekelwe yonke into kodwa wena usala ube khona nokuthi ufe abazali bakhona imoto ikhona kunomehluko phakathi komuntu olahlekelwe izinto nomuntu olahleke yena kwasala izinto musu complaina ufrustrate uphathe kabuhlungu isithunywa sakho ngoba isithunywa sakho sizogcina wena ukhona isithunywa sakho besikhona emithingini kuzoshona umzali kusale wena kushona ubaba kusale wena
kuhamba imoto kusale wena kuhamba isithando sakho sisale wena ayikho into empilweni enkulu njengokuthi uyaphila angiphinde again asikho isiphiwo negift uNkulunkulu ayokupha yona phansi komthunzi welanga njengokuthi wena uyaphila mawuthanda ifake ebhenki ingena imali ifake kube khona abantu abazokuthanda anginandaba ukuthi kunabantu abakunyanyayo kunabantu abanjani isiphiwo esikhulu emhlabeni angibuyeke kwi-topic imkhulu Yeah. use what you have sebenzisa lokhu onako njengoba sikwi-lockdown covid isihloko esizosithatha mkhulu eceleni mhlawumbe sishaka YouTube noma yikuphi Yeah. ngicela wonke umuntu eningizimu Afrika angacabangi ukuthi impilo isazofana nasekuqaleni ngeke impilo inenkani ibuyele emuva mkhulu uyabona nje basiphila manje kunje asizubuyele emuva kodwa impilo iyaphambili abantu abazokwazi ukusurvive after lockdown after covid ubuhlungu mkhulu asikakabuzwa ma ubuhlungu sobona sekuphela lockdown kwaphela icovid ngoba lento mayifika mkhulu imoshile ayishayile buti lento ishayile mkhulu ukuthi mhlambe mawunganakile awunakile bazokutshela abantu abangasebenzi angithi njengoba utshwala buvaliwe Yeah. wena ubuka isitakwa sangakini yavala utshwala do you know ukuthi kunabantu abasebenza katshwala professional job bafundisa ingane euniversity bakhokhela amabond basebenza katshwala bakhokhela imoto njengoba utshwala buvaliwe mathiwa buvalwa abasebenzi imisebenzi emushakele njengoba amabhano yengandize ephume yale abantu abalahlekelwe imisebenzi ema-airport njengoba amahhotela mkhulu evaliwe kunabantu abangasebenzi at all lento covid mkhulu musuke uyibuka la ukhona qalazi uxokame lento imoshile kumanje mkhulu kunabantu abashonelwe yithandwa zabo abakwazi ukuya thiwa abantu abange-50 thina sama-Afrika awukwazi ukungayi emngcwabeni wesithandwa sakho impilo ke mkhulu ayizubuyele emuva manje impilo iyaphambili abantu abazokwazi ukuphila abantu abazokwazi ukusebenzisa ingqondo nezandla kodwa ngiphinda again abantu abazokwazi ukuphila manje onwards abantu abazosebenzisa ingqondo ukucabanga nezandla ungasabi ukuqala into edelelekile provided izobeka isinkwa etafuleni wonke mawune-just degree honors masters noma ungalibeka ewardrobe nje usebenza yet wonke umuntu eningizimu Afrika sebenzisa into nayo ngithe life is like a casino no 2 minutes ngiqede mkhulu life is like a casino it's how you use the cards that you have wonke umuntu yemsamo wakho mawukhona biza uNkulunkulu mawukhola bangekho babiza mawusayoni shaya isigubhu sakho rawundi mangabe uyisangoma shonisa impepho mangabe ukhona uJehova mbize baba wena uNkulunkulu ongabona uJehova wempu uJehova Jira ukhona yonke indawo manginyuka ukhona mangiyaphansi ukhona naserumini yami la ngikhona umbiselana uNkulunkulu sibone ukuthi kuphi yini le waphiwa yona isikole singakafiki uzokwazi ukuphila ngesiphiwo siphiwe sebenzisa nakho layila ke mkhulu sesiqede amanga kaSathane uma uSathane efika uphethe isibuko noNkulunkulu befika uphethe isibuko kodwa izibuko ayifani isibuko sikaSathane sizokukhombisa ukuthi ubhedaphi esikaNkulunkulu isibuko sizokukhombisa ukuthi unamandla kuphi uNkulunkulu ufika embedweni kumuntu obhedayo ephethe isibuko uNkulunkulu wafika kuJoshua uJoshua wafika kuGideon sorry uGideon uqashile uyigwala uphula ukolweni uqashile mkhulu Gideon wayitashile wenjani wayitashile uyigwala impi uNkulunkulu mefika uthi you mighty man qhawe linamandla uqashile kodwa uNkulunkulu umbiza ngeqhawe umuntu oqashile uthi you mighty man ngoba uNkulunkulu ufika kuMoses umbulali murderer athi wena umbhali kaGenesis umbhali Exodus bhali kaLeviticus imurderer abantu babona uMoses ebulala umGibhithe emgqiba uNkulunkulu ubona umbhali kaGenesis Exodus Leviticus njalo uNkulunkulu meza kuwena ukukhombisa ipotential into ongayenza uDavid ulala nonkosikazi womuntu ushaya amakhosikazi akhe sebenza igama no-F uphinga nonkosikazi womuntu ubulala nendoda leyo nkosikazi kodwa uNkulunkulu mefika uthi ngimbonile wenhliziyo yami ngibona umbhalo amahubo ngibona umuntu ozobhala amahubo ngibona umuntu okhalweni lakhe kuzophuma uSolomon obhale Proverbs wabhala incwadi yomshumayeli uma abantu bebona uSaul engakabi uPaul
ubebulala amakholo abantu babona umbulali uNkulunkulu ubona umbhalo weCorinthians Ephesians Thessalonika yonke into njalo uNkulunkulu mefika kuwena uveza isibuko akhombisa amandla onawo noma kuthiwa uyaphinga noma kuthiwa uyiprostitute noma kuthiwa uyabulala noma kuthiwa isidakwa izulu malifika liveza amandla akho ngizothi kumlalelo osekhaya umyeni wakho awukubuka ipotential kuyena yeke ukubuka amaphutha kumuntu kunkosikazi wakho awukubuka amandla akhe ipotential yeke ukubuka amaphutha kumuntu uma ukhahleleze sithi umhlaba khona abantu abeza neyibuko noma ngawusiza kodwa unje abantu uyothi wenza into enhle kodwa bafike bathi noma ungayenza kodwa wena unje usathane njalo uyothi unyuka uyaphezulu wenza kahle afeze isibuko uphetaphi kodwa uNkulunkulu uyothi umbedo athi wena qhawe linamandla hamba ngalamandla onawo wonke umuntu eningizimu Afrika sibona abantu beshona COVID befa left and right kodwa wena uyaphila sibona abantu bebulawa ingculaza kodwa wena uyaphila asikho isiphiwo emhlabeni on earth esiyodlula ukuthi wena uyaphila life is like a casino it's how you use the cards that you have and umthetho wekhasini uthi ungawabuka amakhadi omunye umuntu buka amakhadi akho dlala ngekhadi onalo dlala ngonkosikazi wakho nayo ningaba romantic nonkosikazi wakho ningaba romantic nomnyeni wakho musuqalaza amahips akamakhelwane buka leli hips elilodwa nayo dlala ngekhadi onalo hamba ngalamandla onawo ayike ngishilo ngathi sakhala isibhacu sashi isicathulo basho kanjalo masebesho abantu bathi sashi isicathulo phakathi estudio. This is Vuma 103 sihleli noPastor Sithembiso Zondo mase kunjena kusuke sekushubile mfowethu uma ufuna ukuyibona leya video yonke iphelele iya kwi Dr. Kethelezi YouTube channel ukhombisa umngane wakho ngoba kunabantu abathi mabephila baphile ngoba bephilela umusa womunye umuntu akaphili ngoba eyiphilela umuntu wakhona noma kwenziwa izinto akafuni yena ukuthi be the first one makuthiwa kunosizo laphana akafuni ukuyaqala ukuthi akuqala uye wena sibone nini ukuthi kanjani ufunda ukumbongela omunye umuntu ungabofunda ukuthi uhlala ugceka njalo wonke umuntu uyancoma wena uyagceka njalo kuthiwa yazi wenza kahle ubuzibani lwazi lwamnandi uhlelo lukazibani athi hayi mina ngeke ngililalele uhlelo lukazibani siyamazi nje ukuthi uthandana nentombazane ukuthi why kwahlale nibuka ngento ezimbi kubanye abantu ufunda ukubongela omunye umuntu empilweni ufunda ukuyobuza ukuthi wena wenze kanjani ukuze ufike lana ungahlali njalo ukuthi abantu bathwele mabethwele thwala nawe ukuze sibone ukuthi lokwethwala kuyasebenza ukuze uthi wena uthwele wenza njani wabona kanjani ukuthi umuntu othwele uyaphumelela shukuthi nawe wakwazama ukuyothwala wahluleka empilweni bafowethu impilo imnandi ngokuthi sihloniphane imnandi ngokuthi umuntu omnyama lapho khona sithi support ibusiness yomunye umuntu omnyama ake sifundeni siyama Africa ukuthi umuntu omnyama siyabantu abamnyama siyasekana siyabantu abamnyama siyaphambili umuntu oyintandane ungabuhlala ukukhala njalo ukuthi wena uyintandane njalo uma uyintandane intandane enhle umakhothwa unina basho kanjalo sisho kanjalo isiZulu vuka uyithintithe uthi I can do it without my father, I can do it without my mother. Uma wami washona ubaba wami washona wangishiya kulomhlaba uNkulunkulu wonke akakulingi ngokungaphezulu kwamandla akho uNkulunkulu yonke into ayenzayo uyenza for a reason kunesizathu sokuthi wasusa abazali bami eduze kwami wasusa abazali ngoba kwakufuna ukuthi kwakumele ngiphumelele ngaphandle kwabazali kwakufanele ngibabheke abantwana basekhaya kwakufanele ngiyimele ngibe nomakoti kwakufanele ngiyimele ngibe nohusband namhlanje into engizoyisho ngithi mina kuwena siswami bhuti wami vuka uyithintithe le relationship okuyona uhlala ukhala masukhala kule relationship yakho uyuthi wena no bekuyoba ngcono if ubaba wami bekhona bekuyoba ngcono if ubaba uma wami bekhona lalela ngitshele I relationship yokuyona uNkulunkulu ayikhethile ukuthi ube kuyona leyo relationship awukhethelwanga umuntu ukhethelwe uNkulunkulu ngisho uma wakho bekhona kunabantu abakuma relationship anzima kakhulu nemoto ayifunayo nayo yonke into ayifunayo uma wakho usaphila ubaba wakho usaphila kodwa uhlukumezekile umzali noma ekhona akanaseki ku relationship yakho wena oyichuzelayo ukuba lapho ngeke azalingene uthando lwakho kunalokho uzokuadvise the same advice kade uzoyithola kumzali wakho the same advice kade uzoyithola you can still get it from umngane wakho you can still get it from isihlobo sakho
siswami bhuti wami musukhala ukhale ngabazali abazali bathathwa kwaba uNkulunkulu ngoba wayesebonile ukuthi isikhathi sesishayile okwabo bakuqedile okusele ukuthi wena uyilungisele yakho indlela ekhaya ezulwini kungenzeka ukuthi esontweni awuyi umzali wakho wayikholwa kungenzeka ukuthi wena uyakholwa yena wayengakholwa mthandazele who knows ukuthi ezulwini kunjani maybe akangenanga ezulwini udinga imithandazo yakho wena mawuloku ukhuluma lezi zinto ezikhulumayo uyambamba akakwazi ungena njengamanje ake sithathe uZondo asishiyele ama-details akhe nikhumbule ukuthi wonke umuntu ofuna ama-bookings uZondo useyatholakala manje and izandla zakhe zivuliwe ukuthi abantu sengabanika i-counselling Zondo banike ama-details akho abantu sizwe mkhulu njalo kwi-second elilodwa just 1 second yeah njalo asiphunyeleliswa izinto esingenazo siphunyeleliswa izinto esinazo yeah uphinda again yeah awuphunyeleliswa izinto ongenazo phunyeleliswa izinto onazo uNkulunkulu akufuneka yoncenga abantu abakushiyile ukuze uphumelele abantu abakushiyile iba ne-blessing to say goodbye uma ungenabazali ungenandoda ungenalutho ngeke uphunyelise ukuthi awunani uyophunyelisa ukuthi unani wonke umuntu akabheka ukuthi yini anakho ngicela nje ukushiya inamba la bonke abantu abafuna ukuphumelela sine-WhatsApp number la but ngizoshiya inamba nje wonke umuntu ofuna sihlanza umnqondo ngoba no finance no romance imali mingekho ngixathazwa nawo umbhedo nje asithi 067 067 908 908 15 15 68 68 ake siphinde futhi 067 067 908 908 15 15 68 68 ibanjwa umuntu wesifazane lo akalaleli into eyiningi ufuna umuntu ofuna ukuphumelela Yes. empilweni le Yes. engibanika yona yeah uzobafaka ku-WhatsApp group wonke umuntu ofuna ukuphumelela ungakungali ucomplaina Yeah. umuntu ofuna ukuphumelela ungagxeka uhulumeni ungagxeka ikhanseli lockdown yonke wonke umuntu ofuna ukuphumelela shale namba ngikunika yona Yeah. usho ngicela ungena ku-WhatsApp wabantu abafuna ukuphumelela noZondo le namba 067 067 908 908 15 15 68 68 ku-SMS ku-WhatsApp abantu kuphela abafuna ukuphumelela abantu abafuna ukuphumelela abantu abafuna i-counselling kubaba Zasho. uPastor Sithembiso Zondo abaphinde futhi bafone babhuke lezo zinto zabo Office. you can even call my office office lami ngalifonela ku 032 948 60 17 ngithe 032 948 6017 nikhumbuleke ukuthi njalo inyanga mayiphela first week of the month we will have ama specials ekhemisi likaKhehlelezi inyanga mayiphela nje kube kushubile uyobamba indawo yakho endaweni yasemahlabathini GPRS ungaloku ufuna ama direction uyashanja iGPRS uthi inyanga yodumo mzo kanti ke ikhona inamba yase-ofisi likaKhehlelezi laphana eThekwini inamba yase-ofisi likaKhehlelezi eThekwini ithi 031 inamba yase-ofisi likaKhehlelezi ithi yona 031 321 5589 031 321 5589 kanti ke ningakhohlwa niphephe ngeweekend nibe right kanti ningamthola futhi uKhehlelezi laphana enambeni yakhe ofuna ukubhuka ofuna ukuza futhi angangithola ku 067 139 6486 le queen ukhona njalo uyarokha asihlangane ekhemisi ngisawuvakasha khona ekhemisi namhlanje I will spend my time there siyohlangana khona ekhemisi likaKhehlelezi siyabonga ngithanda ngothando lukaLava